tere, ma teen ühe video. See on mu uus arvuti. This is my new computer actually. I got a new computer today. It's 5,000 years old, but still can play Geometry Dash. So let's start. I'm gonna be playing Bloodlust until I beat it, and I'm not gonna get 98 because last time when I got 98, that was a bad time. So let's start. I'll be having a hand cam. Actually, how to do a hand cam? I think like this. Can you see me? Actually. Oh, you can see my mouse, luckily. Let's start it. Boom, 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 boom. Okay, break. Screwy hit. Ma ei kasuta seda. Keeran. Okei, alustame. Alustas? Wow! Game Bloodlust GG. Screwy Seijo device. Klaviatuur, okei, alustame. Screwy klaviatuuri kasutan. Varsti tulen tagasi. Nyt minä vaatan Seijo-deviceista Hammerilla. Ei, mä vaatan klaviatuurista Hammerilla. Hammer. Ei, se ei ole oikea. Hammer ei ole oikea. Puksutut kakahiir. Siis te saate näha mun näkut. Vaatame. No näed tehtud see. Mõtle see, et muna pidi ka tegelikult raudselt olema see. Kes see ütles, kiskus lahti, lõikad pidi olema raudselt. Siia vasem. 500. Oi, ei see ei ole. 54 surin. Mul jäi sinna tünni peale ka. Daarvan hüppas. Oh.
video lõpp. ütlege, kas see asi on äge.